ama-ancestors ami awumoya. Angiwaweshipi ngiweshipa uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu yena owangipha ama-ancestors. Angikwazi ukuthi ngiwakalithuli kodwa ngiyawaphika ama-ancestors ubani kanti ulithuli. Nina abantu abasenziwe ngakho namasonto ayizigejana amancane nixosha abantu ngokwebelieve yenu ngoba niyayi-impose ngenkani. Mina le ndlela nje nenhliziyo embi ngakhona iyangixaka lo nkulunkulu wenu ngoba mina uthando ngaqala ukulibona sengiqale ngavusa abantu abanamadlozi. Pastor Mabote, Mhlawumbe ake sichaze ukuthi ama-ancestors ameleni. Ama-ancestors thina asebenza njengalento elithi nina izingelosi. Nina you believe in angels eningazazi. Thina we believe in our ancestors as our own angels. Ngakhonza impilo yami yonke angaze ngiyibone ingelosi but ngeke ngababona abantu bakithi hayi ukuthi amathonga awo uNkulunkulu we still pray to the umoya